Yego, tugarutse mu makuru kuri Nino TV. Mu by'ukuri rero ibiganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira turi tariki 3 ukwezi n'ukwa kane 2026 turi mu gitondo. Mu by'ukuri rero aho tubazaniye amakuru ari kuvugwa muri eneo zigiye zitandukanye, mumaze kubimenyera mwana ndake kama kawaida mba mpari cyane, ariko nabazaniye umutaramu ubita Machachari kugira ngo tujye tubana kubagezaho amakuru ya update. Mu by'ukuri amakuru aba ari kuvugwa, amakuru y'imirwano muri eneo zigiye zitandukanye. Turanyarukira Bujumbura turebe abasirikare nyuma yo gufungwa, nyuma ya drone, nyuma ya cya gitero batangiye gutoroka igisirikare. Turaza kubirebaho, tuze kujya mu Minembwe haranyerera nk'uko Afande Rugabo abivuga, tuze kujya Karehe aho Wazalendo mu by'ukuri bakamejeje mu bitero byabo birisimilitane. Turaza no gusoreza muri axe ya Ruberu. Ni ikiganiro ukwiye kumva ukigira mu kazi, kuko ni ikiganiro kitari butinde, kuko tugiye gukubita tubangura. Machachari, waramutse? Mwaramutse bwana mwana ndake. Yego igitondo cyiza. Kuri twese kabisa, ndetse namwe nizere ko mumeze neza cyane. Yego, ikiganiro cya mbere bana wakoze kuri Nino nabonye cyarebwe kabisa. Kabisa nshimira abakunzi ba Nino uburyo kibanyakiriyemo, ni byiza cyane, kandi nanjye mbizeza ko amakuru kabisa yandi badashobora gusanga handi abazajya bayabona kuri Nino TV. Aha, Machacha, ngaho tutunyuriremo, ni izihe update zigezweho? Yes, update zigezweho rero mwana ndake, mu by'ukuri navuga ko ari umuriro urimo uraka. Nivuga ngo umuriro uri kwaka, abantu ntibabyumve ko wenda ari ibintu bishobora kuba bikiriritse, ni ibintu byamaze kuba ku rundi rwego, kubera ko uyu ni umunsi wa gatatu ibitero birisimilitane mu by'ukuri byagabwe n'icyo barimo bita, cyangwa se benshi bashobora kuvuga ngo ni coalition ya Wazalendo bikize hamwe. Ariko kandi ngewe amakuru mfite mwana ndake nuko magingo aya ngaya baje mu mutaka cyangwa se mu mwamvuri wa Wazalendo, ariko kandi nyuma yabo akabari FDLR. Ibi ngibi rero dushobora kuza kubihuza n'ibyavuzwe na chef d'état major general ajwe witwa Charigonza Nduru. Uribuka ko ageze hari igisangani yavuze ko gahunda ngo ari kuneutraliza FDLR, gusa kuneutraliza FDLR byahindutse kuyohereza ku rugamba. Ibi ngibi rero birumvikana ko bitoroshye. N'urugamba rero magingo aya ngaya navuga ko mwana ndake rwaramukiye mu bice bikomeye cyane, aho muri teritware ya Karehe ubu ngubu navuga ko ibitero byabaye similitane. Sinzi niba uraza kunyemerera nkagaruka mu bice byaramutse bigabwamo ibitero bikomeye cyane bwana mwana ndake. Wowe nyarutsa kabisa, duha amakuru, dukubita icyo bita idonido. Abantu bakeneye kumenya eneo zirimo imirwano cyane cyane nko muri iyo teritwari ya Karehe. Ikindi kandi ni teritwari boherejemo Makenga, yoherejemo bita umupambanaji. Ni teritwari Makenga yashyizemo umwana uvuka aho ngaho za Sud Kivu. Urabona ko n'ubundi nicyo bita ngo Kivumbi na Jasho. Nyuma ya Rumbishi, nyuma ya Chambombo, ubu operasiyo zimeze gute? Ni hehe tuvuga ko rwasamikanye? Ni he bakamatanye? Chambombo wari uyikomojeho, ni urugamba rwabayemo ku munsi w'ejo, aho ikitwa coalition ndetse zari zaningiyemo zingeramo kabisa. Haza kuvugwa ko AFC mu 23 ingabo zayo ARC zegeye inyuma, ariko twarisobanuye neza tuvuga ko mu kwegera inyuma kwazo ari strategy n'ubundi yo kubabumbira hamwe ndetse no kubegeranya. Buriya ngo iyo ugiye kubakubita neza cyane, kenshi na kenshi iyo baje ari benshi cyane bakoresheje effectif y'umurengera, urabegeranya noneho ukabona uburyo ubakubita. Muri Chambombo rero haramutse n'ubundi urugamba rutoroshye, aho amakuru ngera hambwira ko ikitwa Wazalendo magingo yangazi kirimo gushakisha inzira za trasirizamo cyangwa se zisubira inyuma zikora withdraw. Hanyuma bagenzi babo baje kubahereza ramforo ngo bayobowe n'umujenerali autoproclamé witwa Grevis Simbarinka. Uyu akaba yitwa Grevis Simbarika, akaba yagabye igitero hitwa mu rusisiro rwita kwa Bisaka
lokalite yitwa Kusinga muri groupema ya Ziraro. Birumvikana ahangaha muri Ziraro muribuka ko ku cyumweru cyashize ariho icyitwa coalition cyaje gushimuta abaturage bari baremye isoko, kuko isoko rya Ziraro rirema rya Sanje rirema hariya ku cyumweru, akaba ariho bashimutiye abantu. Muri groupema ya Ziraro rero muri iri joro niho hagabwe iki gitero. Gusa rero mwana ndake saha honyine, kuko ahitwa ku musozi witwa Kaziba, abantu ntibaze kwitiranye Kaziba wenda ngo banyitiranye na ya Kaziba iyo muri Warungu. Ni indi Kaziba yahangaha ku musozi witwa Mwimanyi. Uyu ni umusozi n'ubundi uri ahangaha muri misozi mu by'ukuri navuga ko iri hejuru ya Rumbishi, n'ahitwa Runegenege, n'ahitwa Mugungwa. Ni ukuvuga ngo yaba Bishaka, Kaziba, Mwimanyi, Runegenege, Mugungwa, ibi ni ibirindiro mu by'ukuri byari byamaze kwiyestaramo icyitwa Wazalendo. Ndetse iyi Kaziba, Mwimanyi, Runegenege, Mugungwa akaba ari imisozi itari kure cyane ya Rumbishi. Ku bahazi ntekereza ko barimo barahumva neza cyane, ndetse akaba ari imisozi iri strategique, bivugwa ko iramutse iri gukontororwa nako n'iri coalition ubundi twavuga ko Rumbishi nayo igiye mu kaga. Kugeza ubu rero kuko wari wigarutseho umwana uvuka ku Itere cyangwa se umwana uvuka ku Rusisiro neza cyane wibereye iwabo, hariya rimwe arababwira ati nimuze munyegere mbone ukuntu ubundi nza kubagabanyiriza effectif. Hari ikintu dusigaye twita kugabanya effectif kubera ko ira coalition irwanisha ubwinshi akenshi. Rero mu buryo bwo kugira ngo effectif yabo igabanyuke, ubundi nta kindi ukoresha uretse kubategambushi mu buryo baba bari kwinjiramo, cyane cyane ko baza bakanuriye amasantere akomeye cyane arimo nk'izi za Shanje ndetse n'izi za Rumbishi ndetse n'ahandi hagiye yemwe na za Numbi, kuko abaturage benshi bagiye bahungira Numbi. Bwana Mwanandake, urumva ko ariko iyo tuvuga izi nkuru ni ukuvuga ngo ni FDLR yiziye kuri tere nyuma y'uko byatangajwe ko ije gusenywa. Ni ukuvuga ngo FDLR niyo ije gusheta agatuza. Amakuru akanavuga ko FDLR ari iri gutangiza ibitero byo kwataka, ngo ni nayo mpamvu M23 hariya ngo iri guhura n'urugamba mu by'ukuri, kuko no muri iki gitondo of course bien sûr niyo yatatswe Machachari. niyo yatatswe. Ni ukuvuga ngo kubera ko aribo baje ubundi izi FDLR benshi bashobora kwibaza batetse izi FDLR mbese mbere yaho ubundi zizarwanaga byose zizarwanaga, ariko ubundi system ubu ngubu bafite Mwanandake niyo kujya bajya kugaba igitero, noneho bakerekeza bakafata bagakonsantra imbaraga zabo mu gace kamwe. Objectif rero noneho bamara gutanga inkumusada mu gace kamwe, ko n'abantu bamenyereye icyitwa mobile, ubundi bakongera bagakata bakajya nanone mu kandi. Mwibuke ko n'ubundi ku munsi mu minsi ishize aribo bari bakije umuriro mu bice birimo za Kazinga, ariko imbere bakaba bari barangajwe n'ubundi na FRDC akenshi ndetse na Pareko FF ko bamutayumba na bakigingi, ariko aribo bari imbere mu minsi yashize. Ubu rero barongera bagasubira inyuma, ubundi bakanyura mu bice birimo za Busurungi bagakata mu mashyamba, bakongera bagahinguka muri Side. No kuvuga ngo barimo barazuwa je de touche. Abazi dame, abazi ukuntu bakina idame, ukuntu bayikina, nuko nguko barimo barakina bakava hejuru muri Noro, abenshi bakagenda bakagaba muri Side, ubundi bakongera bakagaruka. Mu minsi ibiri ushobora kumva niba kubitwa mukumva nanone bongeye gucana umuriro mu cyerekezo cya za Kazinga na za Ngururu n'ahandi. Bwana Mwanandake, urumva rero ko uru rugamba rusaba force ziri hariya kwitonda, kuko urumva ko makuru njye ngeraho ambwira ko ngo haje bata 3 zivuye Gisangani, izi brigade 3 ngo ziraza zica zaramba, ubwo ni muri iyo axe ya Bunyakiri, ziramanuka zigera ahantu bita Kigoma. Zimaze kugera ahantu bita Kigoma zirataraversa, zihita zifata uyu mwegege iri shyamba rya Kauzi Biega. Ni ukuvuga ngo ni force ngo zishaka kuza kuba zafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ngo ariko nanone izindi arizo zazamutse muri uwo mwegege zikisanga mu ishyamba n'ubundi ahangaha rya Ziraro, ngo bakaba aribo bari kuza guharasinga iyi axe ya za Cambombo, iyi axe ya za Rumbishi, iyi axe ya za Shanje. Kandi ni ukuvuga ngo uharasinga Shanje
buriya na Nyabibwe ibifite ibibazo bwana munyamakuru. niko bimeze bwana Mwanandake. urumva iyaba Nyabibwe iyaba Numbi, ni ukuvuga ngo ni ibice byanga bikunze biba bikomeje biba byamaze kujya mu kaga, ariko ntekereza ko Mwanandake AFC cyangwa se ARC badashobora kuza kubibakundira, cyane cyane ko amakuru mfite ari uko nabo bamaze kwiprepara en conséquence, cyangwa se nyuma yo kumenya amakuru, kuko baba bayafite neza cyane, ndetse no ku bitero biba birimo birapangwa nuko biba birimo biragabwa. Aba bafite rero amakuru, mfite amakuru rero angeraho magingo yanga yuko nabo akotekanze bamaze kuba bitayarisha cyangwa se biprepara, kuko nk'uko uyu munsi dushobora kuza kumva impinduka zibaye hariya ku rugamba, haramutse hatabaye igihindutse bwana Mwanandake. Nuko bimeze zira access zo kugeza amagingo aya twavuga ko ari moto kulinjanja kabisa. Aha, yego nubundi turacyari Sud Kivu, Minembwe ngirimo iranyerera, ariko nanone buriyo tuvuze Minembwe tuyihuza n'abarundi. Nyuma y'ibitero abarundi ngo barahendanye, ngo ubwo guhendana ngo nukubeshyana, ngo bavuga ko ari inkongi y'umuriro, kandi nyirizina imboni zacu n'amadrone cyangwa n'abandi bantu bashaka kubyumva bamaze kumenya icyari kibyishe inyuma bwana Macaca. Icyari kibyihishe inyuma kirazwi, gusa icyo nshobora kuvuga navuga ko cyateje icyo nshobora kwita ngo ni bombori hariya muri CNDP FDD magingo yangaya bwana Mwanandake. Yego, usanga ko magingo yangaya ibyabaye byose birazwi ndetse n'amakuru barayafite, gusa abashaka kugerageza politiki yo kuyobya opinion, iyo tuvuze kuyobya opinion abantu bajye batwumva neza, ni ukuvuga ngo ni abaturage kugira ngo bagaragarize abaturage yuko nta cyabaye. Ibyo ngibyo twagiye tubigarukaho kenshi kugira ngo bumve ko nta cyabaye, ariko kandi mu by'ukuri ari ikibazo. nk'ubu ngubu wenda mbaye nk'aho nsa n'usubiye inyuma gatoya bwana Mwanandake, uraza gusanga ko hatangiye kubonekamo akantu gasa n'agatotsi hagati ya leta zombi. Abantu bashobora kwibaza batese koko leta ya Kongo Kinshasa ndetse na leta ya Bujumbura hashobora kubonekamo agatotsi, nubwo bafatanyije bafite n'umugambi umwe, akaba ari umugambi mubisha dukunze kugarukaho kenshi. Abangaba haje kubonekamo akantu k'agatotsi, cyane cyane ko Kinshasa irimo iribaza itese ute ubugambanyi bwaba bwaravuye hehe kugira ngo ibikoresho by'umurengera bingana kuri ruriya cyangwa bigeze kuri ruriya rwego byangirike muri buriya buryo, biraswe ndetse hapfire n'abasirikare bangana kure. ubwo Uburundi bwo burimo burarwana no guhisha cyangwa se gusibya cyangwa gusibanganya ibimenyetso, kugaragaza ko nta cyabaye. Agataho Kinshasa ikavuga ite ibi bikoresho twarabihawe, byari ibikoresho byakagombye kuba bizadufasha igihe kirekire, kuba byarahiye rero ni igihombo kidasanzwe. Ibi ngibi mugomba kudusobanura uko byagenze. ubu ngubu rero Uburundi mu kwikuraho uwo mutwaro baka-adopta systeme yo gufunga, uranyumva Mwanandake, 5 kwa 5 yo gufunga bamwe mu basirikare bakekwa, ariko kandi ukibaza utese bakekwaho iki, bimeze bite? Haragaragara rero ya bombori navuze, hamaze gufungwa abasirikare batari bake, kuko kugeza ku munsi w'ejo havugwaga abasirikare barenze 150 bamaze gufungwa. ubwo urumva iyo ni effective. ubu tuvugana babageze kuri 212 bamaze gufungwa, kuko amakuru aturuka Bujumbura aremeza ko ngo bari bafite gahunda yo gutera muri Plaine de la Ruzizi tariki ya mbere cyangwa tariki ya kabiri. Nubwo yego, ubwo numusibe ejo muri Plaine de la Ruzizi bakakubwira ko ngo urugamba bari kurupanga hariya muri iriya Etat Major. Amakuru akavuga ko ngo hari umuntu watanze amakuru ngo ko abayobozi ba gisirikare bari gupanga urugamba. Amakuru akanavuga ko ngo drone ishobora kuba yaranaharasinze bamwe muri abo bayobozi bari muri iyo nama. Yes, bikagaragaramo rero ubugambanyi Mwanandake, bakavuga bati umuntu waba waratanze kwa amakuru yuko ibyo ngibyo biri kuba baramubwirwa n'iki. Rero hagatangira hagafungwa abasirikare. ubwo navugaga ku munsi w'ejo, urumva ku munsi w'ejo 150, ubu ngubu 200 n'abandi hejuru, kuko amasaha uko agenda yiyongera barimo barafunga abasirikare. ubu ngubu rero ikigezweho noneho aya masaha tuvugana Mwanandake n'itoroka ry'umurengera ry'abasirikare magingo yabakomeje kuburirwa irengero.
irengero ndetse ngo barimo na bamwe mu basirikare bakomeye bwana Mwanandaki. Umva ni ikibazo gikomeye cyane. naraye numvisha umwe mu basirikare watorotse ari kumena umuceri avuga ngo abarundi barebe kure ntibahendwe, ngo ntibahendwe, ngo ko ari umuyaga nkuba ngo watwitse biriya bintu, ngo ahubwo ngo abo barwana ngo babarusha tekinike. ngo ni ukuvuga ngo hariya ngo eta majoro cyangwa se ngo ububiko ngo hariya niho habikwa kwa kundi bavuga ngo kampani bayihaye imodoka ziba zirimo hariya, abasirikare babahaye impuzu imyambaro biba birimo hariya, abasirikare babonye ibyo kurya baza gufata amasitoka hariya. ni ukuvuga ngo uwakoze iriya operasiyo ni ukuvuga ngo yakubise Neva ku kibuno, amukubita ku nda, amukubita ku mutwe, amukubita no ku magara. Niko bimeze, ni ukuvuga ngo yamukubise agati kuri mama nararaye, kuko cyane cyane ko urabona ko bikomeje kugira n'ingaruka. Urumva niba ari ingaruka ku buryo buri logistique, mu buryo budasubirwaho, igihombo kidasanzwe kuri FDNB ndetse na FRDC, byumvikane neza, ni igihombo gikomeye kuri iriya coalition yose ukuntu ingana, haba no kwa Samia Suluhu, haba no kwa Joao Lorenzo ndetse yemwe na ba Emmanuel Macron n'ahandi. Urabona ko mu by'ukuri bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Hari ibikoresho bwana Mwanandage ku buryo ki benshi baribazaga, kuko ngo hari hateguwe, hari hamaze iminsi hategurwa n'amafunzo akomeye cyane ngo azahabwa abashobora kuzakoresha ibiriya bikoresho, ko ngo byari ibikoresho biri moderne, byari bigezweho, abasirikare b'abarundi batari bazi gukoresha. Birumvikana rero yuko ari nayo mpamvu wumva ko hari abasirikare b'Ababirigi bahaguye b'uruhu rwera. Kumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane magingo yangaya cy'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuye nayo, akaba ariyo mpamvu batari kubyumva kimwe. Abasirikare rero bamaze gutoroka ngo ni benshi, kuko umunsi w'ejo mu masaha nimugoroba imbone yanjye yambwiraga ko ngo bamaze kuba hejuru y'ijana, ngo ariko ngo barimo n'abasirikare bakomeye bwana Mwanandage. Aha, urumva rero ko ari uko nguko situation imeze ya Bujumbura. Masisi hari iki? Kugeza mu magingo yangaya icyo twavuga Masisi muri axe ya groupement ya Oso, muri chefferie ya secteur ya Oso Banyungu, ubu twavuga ko sefu zifunze. Ariko kandi ni cya gihe tuvuga ngo sefu zirafunze, mu kanya tukajya kuva muri studio urwandikanye. Akaba ariyo mpamvu rero abakunzi bacu baba batagomba kujya kure y'ibiganiro tubagezaho umunota ku wundi. Urumva ko niba zifunze isaha yari yose bishobora gufungura. Gusa amakuru mfite nuko mu cyerekezo cya Mbeti ndetse na Minjenje bwana Mwanandage, mu kanya ko twarimo tuvugana, ubu tuvugana kabisa, imboni yanjye iranyandikiye ati isasu ritangiye kumvikana, ati mu birometero ngo bitarenze 2 na Ihura. Urabizi ko force za M23 ku munsi w'ejo twavugaga ko zamaze kwiramforosa muri axe ya Ihura ku rwego rukomeye. Biravugwa ko rero ngo isasu rishobora kuba ritangije n'ubundi ryo kwirukana iriya coalition yari yamaze kuza yinjira muri axe ya za Minjenje. Urumva ko rero magingo yanga hano naho shobora kuza kugarukana amakuru adasanzwe hano muri Masisi ndetse na Walikare. Aha Ihura, urabizi ko Ihura buriya hahana imbibi na Ikobo muri Walikare. Urabizi ko baherutse kuhicira umuyobozi wa chef de centre wa Ihura washyizweho na M23. Niba rero bafunguye niba bafunguye safe, bivuze ko ni urugamba rugiye gufata indi ntera. Tugiye kubona ibitero kabisa, ubona ko M23 nayo yamaze gukuramo imigaryo nyuma yo kubona ko nabo barwana nabo bafunguye umuriro ku mpande zose, haba iyo Sud Kivu twose tuvuga, haba no muri Ruberu, erega no muri Ruberu uwo bita General Baudouin Ngaruye nawe yacuritse ikibuga. Urumva rero ko bwana Machachari urugamba rwabaye imberenge. Urugamba n'imberenge Mwanandage, kubera ko nkaho ngaho muri Rugero nkuko wabivugaga, 01 Rifu buriya Baudouin hariya kumva hari abantu ninjye naravuze. Hari umugabo twe turimo tuganira arambwira ati ibi bintu ndibyumvikana, ati kuva mu duce. Ndamubwira ni ati ibyo wabivuga kundi atari Baudouin, ati kenshi na kenshi twagiye tumubona mu rugamba rumaze igihe kirekire, rimwe na rimwe atitaye ndetse no ku mabwiriza ya bamwe mu bayobozi, bitewe n'ukuntu Waduyi yabaga ari kumureba cyangwa se n'impamvu runaka. Abandi biriya kuba yabikoze biba bifite impamvu zikomeye cyane. Ubu ngubu rero ikibuga yagicuritse, ubu ngubu
induru nizo zirimo ziravuga ubwo ngubwo tayari Rubero niho turi. Mu kanya numvaga drone yacu itubwira ko ngo iyi FRDC yari yamaze kugera Kipese, urumva ko ndetse n'iyo mitwe ya za Wazalendo ari muri biriya bice, nyuma yo kumva ko ibice hafi ya byose n'ubundi bari bavuyemo bongeye kubisubiramo, kandi ingabo za Wazalendo murabizi nko mu bice bigiye bitandukanye za Katondi n'utundi duce tugiye dutandukanye bagiye bahakandira icyitwa coalition bakabazirika pe aho kutundo. Indakeka wenda abakunzi bacu bagiye babona ku magrupu agiye atandukanye imigozi bari bagiye bazirika. Ahubwo iyi migozi kweri eventuwa kugira izirika umuntu imuzirika amasaha angahe kweri, ko nabonye noneho iri kubazirika bya bindi bita ngo ni maridadi. Umuntu umuzarenda ari kungo yatakati nyinyi ya muko sasi nitatumika na nyie, silaha yako iko wapi? Itapatikana mzee, itapatikana mzee. Nimeitupa mumai. Kwa nini ulitupa? Mulitupiga masasi mingi. Urumva ko bari baje babwiwe ko avuyemo baza biruka, kandi birumvikana ikiba kibirukansa suku n'ukwiba n'ukwica nta bindi. Rero mu kubazingira hafashwe benshi abantu wenda nibagire ngo nakaraka video wenda cyangwa se nandi twaje tubona benshi cyane hafashwe benshi bagiye bafatwa, ndetse no yagiye agerageza gusimbuka. Urumva icyo yasimbukanaga nacyo ntabwo byari byoroshye na gatoya. N'ubu rero nuko bimeze. Icyo navugaga ko induru zikomeje kuvuga, coalition ikomeje gutabaza, ibwira cyane cyane ingabo za UPDF babwira iti nyamara M23 kirimo iradushaka ka munane. Ati yari yavuze ko yavuye muri ibi bice koko, ati se yongeye kugaruka ipe, ati kandi yari yavuze ko yahavuye. Ati rero ibi bintu ati ntibyumvikana. Ibi rero birasanzwe tubona ingabo za FRDC iyo zumvise ngo ni ibirometero urugero 18 na centre ya Rubero, ati bari mu birometero 18, ubundi batangira gufunga ibyangushe. Bazi burya ngo intuti n'isambutinya icyo mwarihuriyemo. Abangaba rero bazi icyo bahuriye, bodwe bamaze kumumenya neza. Iyo bumvise ingabo ze ziramanutse nta kindi bakora uretse kuzinga ibyangushe. Urumva ko rero niba babwiye bati nyamara bari mu birometero biri hafi cyane, ati bamaze kurenga za Katondi ndetse na za Runyatenge, baravuga bati rero ibintu biranze. Ati turabazi ingabo za UPDF tubabwire ko baje kutwendereza nanone. Ati ariko mu byo birinda, ati birinde kwinjira muri Rubero centre, ati basubirane ibice byabo, ati ariko Rubero centre yati ntibayikomerezemo. Aha, yego Machacha, rero reka ngushimire, turaza kongera tugirana ikiganiro, kandi abantu rega bajye banakureba no kuri Machachari se naho ubusugiye kwataka kabisa. Niko bimeze, bajye bahanyarukira barebe. Ni inkuru za buri mwanya kuko twiyemeje kubabwira uko situation ziba zimeze. Naho kabisa ni ikaze ku bakunzi ba Nino TV kabisa. Urakoze cyane bwana munyamakuru Machachari kabisa kwa habari kemkem. Asante sana, mimi nakushukuru pia.